one man why na uno udi ko dun kan senti de na aye ma won Anyum na wo ye tie no wo kan mama me ka mama nana asa usuro asema wo kan no na enyum no tie nana tie enyum no me ne polino nyina ye tie bi wo kan mahama ana wo se mama enti wo pese wo wako bi atwa so bra mama ye no wo pese wo kire se mahama akọ abani bi eye nana top K obi ana one Lilwin enam ewo Wizzy Empire obonum ye bega quiz besie nana top K de ba se mo akuti anyom a onim boye eno na broni friend no this song what you say na wa release nyum bi na nkofo say nana eye akufo ado ana MPP aban no na wo twa omo akisa no but ene on daily trends se me catch you say polino multimedia de o follow yen na ansem ne ba ye kone na ase na yakopemu nchemu na yenye trimukaye mo ye trimu nka bibia ekosos na yakopemu nchemu na akire adwen na also akire adwen na kama what you say we for the boys obi an ni atibia no send the link in the man na o meye part of polino multimedia unsubscribe no part of the family because when you atibia ha na was over because entertainment source na as a trending news ni na aha ene ne kofa by what you say ye we corner na top key ho e wa ahoma no so na ye no akotwetwe nkomo se enyom na oboy no emu nchemu ne se nkofo se wabonyom atia MPP waji scare NDC for ho ana asa mahama ho former president ho na ode abosa equity anyom na nti ye kona na top key ho na ye ne no atwetwe nkomo stay tuned but before I be kona na top key ho e wa ahoma ne so no ye nti enyom no me posti ho polino_com e wo Instagram ti ene so unfollow yo ho akofolo ye nti enyom no ne mu nsem ne nsem agbofo e ka ho no de esewani ense o kache mama wako bia jaso na bra ana wodi janu afedi amuchenkwa afedi ewu ana wodi janu afedi amuchenkwa afedi ba anyum na do wae anyum na to say anyum na de say na e kan no e say damage control de the whole Ghana on a new open damage control. Yeah. Nana top K. Oh yeah, nana top K kwa homa so na ye no atwetwe nkomo. Ye ba ye be gimu nchemu ye be ma waye so aye de akire na adwen kama na so akire wa adwen comment na ase kama. Ye nkomra. Na ye nya nana top K e wa homa so enti ye be bisa na nsem 1 or 2 bi na ya to aye dwumadie no so. Nana polino me ba cho ye chia wo mejo so apiafo ye ma akwa baba polino multimedia mejo so fa okay am say we release anyum bia na say except of anyum bia wo de e ba bonte anyum the title the same pacho wadaro anyum ne de oh masoro nana mafia okay na enyum na ngofo bebre se wakwaji sika bia na se wakwaji adamudie bi oba bi na ode ayenyum no emu nchiremu ne se me kwaji sika bi oba bia na se nyum we no ti say na se na isiko na ha ye be ja kakra because pressure na e ban too much samum because Zion pussy ya u pussy ya Zion pussy no as a pressure but threatening e bi kra so na nam kwam ayam nkofo threatening o say we no me pussy nra ana enra ti enra na ko na u pussy ya Zion bu pussy ne no kra de I was obi one man waye na wo no udi ko dun kan senti de na aye ma wo obi one wa frame personal onya sa ahun sim hununa no na kasa fu enyo na kasa mind nse ma me kan kwa no obi anti okay so baby course no pe dem kan pussy okay ba wa itiko no asi se ma ko diska e wan this side e na person be in NTP okay but enyo no political song okay enyo no political song ba o ha ye wu se de wo ka no
Say me try then. Ye o say afe enyum na ya me de pa o say afe de ye wu. Me say afe de ye wu. It say ye wu no de e betimi agina ma wu bia. Okay. Say wo na wo ye wadwuma. Okay. Na wo ye na wonim say e koyi mo na en koyi mo say wa na wo. Wa na wo. Na ti ase. I think no dan ni jam ni nim say ni jana sisi no. Ese no. So I say aduane ye da ye tin kura no. Okay. Sabi unkwana so bi didi no se media na na enka o ketere wa se wu se dia na da na nye on ne ketere but one kasa wu fa won santu mu mi bi nim se de. Okay. You know mesra man for mo ni antum se ana mo nyim antum se mo enyo se me bo nyom dia ma party bi. Okay. Ana party ya na party bi. Me nyom na me bo. Until say nyum no. Until say nyum no be pie na ma yen enjeje ana say me tentem buate because maybe me dey 7 na mo no. Be ado agina fa no kwa nya woni. Yes ana. Okay. So I say enti no mo obi interested me na nyo na one we ya ibuku ena da o se hu na line no enye se wu be hu na. Okay. Because wu bekum ya wu be chine bo ana. Okay. Uni para wu frame. Na say nyoma so wo ho obi ntimi nku sa. Oh, there be say if you say there. Okay. Yes so be kura wo shi. Okay. What you say? Aha. Ena me sabe me mpani mfo ma me kwan a. Ni nyini se obetimi akumi saa keke because me nye obi abone. Okay. Me kwaji ska obi aho. Okay. Ma me kapre. Okay. Na kabe so makwaji ska kwa na nipa no ka saa ka na. Enkenya me ya because so far as me ni ska obi ama me kapre. Now ka se bia makwaji ska o party bi ho no mo. Yeso kwaji ska bi so unti mu asem. Enti ni nga say e political song. Na mba chonyum na e bada ben say when nyai say no say no management ne kasa say aso yem family enti me ka say mo de beba e beba da ben ana ye hwe ni mo ya beba dia ye have to say e beba ochina Friday. Okay. But you see you hold on. Okay. Na ye hwe one or two bi answer. Say e beba e beba somebody ani ehu. Na mo de mbo ye. Ene na ye beda wase bibia so ba ma ye hu. Me co-partner say obese obisa wase me good boy YA. Eba chawati. Okay. Nana, me mo akwa ba. Mejo so katachi. Me pa cho onyom no ba bi kakra bi na we release no. Obeji atum say enyom no e political song. Oh, da we nyintu. Adenti na wonje ntum. Na me nyintu. Me na sabe ne wa yira okwa yi woni nin ba bi ona. So ati ase. Me na me nin concept am dey here sa anyom no. Enti wo adwene e na kire o say e political song. Enti until say ube release nyom no. Until say me dey nyom no beba. Aha, until say ube release nyom no. Ba bi kakra bi a watwa ama yen tie ne de. Yen nyina ye betumi agege say enyom no ye political song. Cause obo na nadin e na obo Mahamadin. Unless obe ka kire me say eye mama ene nana. Of which a oboa enye sa na wo pese wo kire. Mahama ne mama pensumu. Enti wo kan ne sen. Mama. Enyom na wo ye tie no wo kan mama. Me kan mama man kan Mahama. Nana asa usuro asem a wo kan no na enyom no tie nana tie enyom no me ne Polino nyina ye tie bi wo kan Mahama ana wo se mama Me se mama. enti wo pese wo wako bi atwa so bra mama ye no wo pese wo kire se Mahama akọ abani bi tie o nana ena me fa se nana ne ba ne mama ena mama etu kwa buchi no ne ma eja mama eji mama edi ade e nana na eji ena plan e mama amfia buchi ne wo mara Ghana na nana scan o de ba na ma blue cash nti won sa mara no me hwe nana top k minum say we ye kukrodufo ubo this to bigger quiz no ubo ni din say bigger quiz we ye monatofo ubo din no ba ase we no usuro wo pese wo ye say wo de adwene be di agoro me bosi a political party say yo na lumba ebubi ma FS NPP ana me bo inti ada na usuro wo de no okay apparently say one of musicians about we feel think I want to go my NDT or something go my NPP okay enti party bia
Yate enti nana yada ase but de me catch on say Ghana fo nyina eje o craft ne di e na obi ansunum akokudura wo se wo begina polino multimedia catch say enwom no unrelease biem kura na chen say wo pese wo kire say enwom no eye sene omo kana what you say enti enwom no de wo kina no e wo say wo release enwom no when release a na chen say wusuro oh da bi o say enwom no de e ka be beba e da me fa mo misuro me fa mo ba na enwom no be to Zion e polino e wono enti na me kire say nana obi anum say wo ye kokudurufo what you say enti uka se unrelease nyum na enwom no de enti a unrelease nyina na se omo de enwom no atag political party of which a wo ka se ensem a wonwom no e different from the omate no enti when release a na chen se ayesa se ne omo ka no ana meboa oh ne o ka de me no be ya adwen from baby so me no nya adwen because on say ne me no nya adwen ni ne ma me no nya adwen ni say on say obi won no mo a boy me fan boy MPP ni enti na de be ne say e di anyo na me bo no wonu nti sa wo fan nti a wo fan nti a wo ye MPP ni nti na wo release nyum no nya nti ase se enwum yi kura na top case e na enye sei na omo kan nti wo se wo release nyum no me ti ase but how amanfo asidi enwom no yes threatening making me you see no na nyina enim se nduro wo ho wa ben na de minim ko fu bia mbetumi a testify minim ko fu bia ye bo to kura enkan minim wo ana polino meboa na talk na kata so time so yeti ni twanti ene de bibia timisi but me so say da bia because nipa obesem na msuro na ni obekum de msuro no because okum ya wonte ne bo yes but enwom no say de amanfo esidi o madwene akọ nwom no ho no ene one station back frame say opposite tintina or interview na msi debi enwom ne mai eti me be say me kasa o ba polino de ene Zion de say ne msi ni o motie no se man kasa say kim matumra ene ti na ma me kasa o man fo frame ne bibiri msi me kasa ba polino esa me kasa so no eti mesre wo de ene management no ko de ne efe Ghana song de be kasa enyu me say de nwom ne ba ero ba okay nana ye better as bebre but o kokra na me bisa say abato no beto ama hwan say de ekoi abato say yen no nti du an me decide nana ne ye better as bebre say unya amrema yo polino multimedia nana top k na ye no etwetwe enkomo no ye ka kire say ye de ensam no eba ye go straight to the source na yakopemu enchiremu waye so ene nana akasa wapusu na waye champion nana akasa wakasa nana akasa okay but me hu say ehu bi obabi okay me say ne minim say nana top k wa ben no na ye boni tu a enka no na ye twa ne se kan enya no na ase threatening ketwa bi ba ya nana pese wo kire say osuro nti papa o say utie ne gase mo say yana no aben pa emre so ye twa ne ti nti ono de onso de obeku de obese nti I think say ensem na oka no so ne mu da ho but onto say ne na oka no enyom no de what you say okoba den e also release cause any kind say o man go for na de aba de say what they say MPP what you say de odi aba no obi a won tinyumase bia no ebeka say ebia say na woka and enyom no so e craft e act okay asem no kan wi a obi an ha wo obe ebe chirem ana say obe interpret what you say ebia say na okan but nipa ni ti obeka say no e say so he de ensem o kan o say mama wakobi a twaso na odi eja no afedi yewu e na o kire say the storyline ni nyina na say ne maami on ne wa ono akwa akwantum a odi ne ja ne nana what you say ne nana e man ho kire make it clear sense and ehona so be catch say mama no so ejina o mahama kobi na o say be kobi nti o catch say wakobi eye ontwa so na omra nana ontwa so dabi o ontwa so mama wakobi a twa so wakobi twa so enyum no eye this for omumienu nyina o second what I say watwa wadwene nko ho a wo say mama wakobi atwa so mama akobi na o say be kobi mu ontwa so na o pe adufu pe dodo what I say na kra na odi eja no afedi ewu enti o pe so o kire say MPP ni NDC nyina o man bo Ghana sana ma top k e kan no
Enyum na top K boy no. O wadwe nkyerem no. Sa na top K ka. O wadwe nkyerem no. Sa na top K ka. Ba de o wadwe asem na meka cho no. O so ti asem na meka cho top K say ma ho a wakobi atwa so. Na do crowd e ja no no. Afi de yewu. Nti obi an twa so. MPP ni NDC nyina no. Obi an ho. Nti say sika bi o ma e CPP e na dia ma na top K. Okay. Me na meka sa asem na kire no. So waje adamude o ba bi a e CPP. Na o tagi CPP ho a. Say ye maame akwadonko so. Na akwadonko so betua man na odike so o. Odike so ho. But CPP say MPP ni NDC no say CPP no. Okay. Okay. But yen hwe ade ensem no de waka bebre wa wo so pushing bebre. But when releasing nyum na I think say Ghana for nyina betwen be say eni nana send nkofo ka say ye this too. But also wadwe mu de wo hu say etwama wo mienu nyina. But obi so be fa ne say okay say mama akobia wontwa so nana na odi egya no afedi yewu nti mahama nsa amraba sa na obi so be fa no. Nti interpretation there obi an ha osie den etene nyum ase. Until so be releasing nyum ni nyina no. Aye nim nyum tie so wa be kyerem no. I think say ebeka ha etwa ha say de wo kan na. Enti so agiska obi o ba bi a o be fiaba. Omihu. Omihu. Na wajen so anyum no. Ba anyum na do. Anyum na de. I think say anyum na say mesa mamu etie biem. Very creative at the end. Say bigger quiz ka say top K e ka so obo kuti anyum a the whole Ghana. Now they tie ne be your friend on eba obubu. Nti saa kasa kwane saa anyum. So being pia o shit. Nti I think say top K yeah, talent I was say Ghana for nyina ni kono. Me be say about the song mo bi. Mama. Emrepe mebo ni bakodi. Yeah, me be say about the song mama. What you say? And now who is say? Why now person about this song no cause me will be din na wo mitirim. Why? Wo the old person wo ye no. Enye na top K. Nipa na Apollo person ode ne ba ma about this song man no. Eye nipa ye fe no na Kelly. Owo UK. Ono ane nyonko brebo. Enti so what discover ode be mo bia se bonyom ne ma no. Misre wo. Na Kelly the song ye. Minim de opese wo ye. Okay. Na Kelly me ka se wu ya kire say wo ho adwene hyebo yi ti. Opese na top K bonyom bi ma. Okay. Enti munye steady. Okay. Yente. Kasona bra biem ta o. Tienza interview. No sa say nyum no title de Nana Mafia. I mean it too do. Nti wasi wakobia ontwa so na onsa amra nti anya krante no fanu we ka ba akopɛ ekire ntwa Debi still na me no nya adwene so wakobia twa so ne sa abra fi obi kan twa so ansa na second one obekire twa so ne sa abra nti ya adwene na odi di agro no okay why creative what you say yeah nti until adwene a wadwene ato no we your friend say obi a odwene bibi what you say or wanwene ade na to ho no nti obi a na osi hu no bia ne ha obesi hu no what you say ugina wadwene mu ba ontumi nya ensem bi say endraft enyom we say what you say ade na wadraft ato no e wo say e ka chen say waya ade okay oye musician just say bia ene yenhu ni sa cause utie ne nyum ene nsem a woka na we too deep what you say enti ye be say na top K enyum we die when busy a na chen say what discuss any omoka no na wo bo onyum no what you say what discuss wa be o discuss na omo so be tata wa be discuss back there you omo say o be release
On be so be release and I say bia now you see that so be tua na be release say it say e bia this song no akwajiska dia cause say when release ya me wo nua ge bi wo yi a metumi amana akwamna amana sika no so bi amasika no so ati nti omba so omba je musika baka wonya sika no na chance ho aba asem okay okay and some I course no let me say daily trends here ba ha ye all the just na bro ye kone na ase ye ne na top key akasa o se na o mpese obeka ho asem until say bia obe release nyum na asa nyum no obema no akogu because na em say threaten words no ye be ku ne sa nyum na ye mo nti na osuro but the ebe ka chere no polino motim ya ne say enyum na ye de enyum ne nsem wom enyum very creative say na bigger quiz kind ne ko bia onim de song bo pa de a na not top key nti nana say ye this so say nye this so yesro release say na wo kan say nyambo achina release say nyambo achina na release a first May holiday release na ye nyina no ye nti ne hu mu nsem ye be say aba ha na ya be chirem say na wo kan no nti mama okobi atwa so na nana ade ni ejaye no afedi hu so kra na Mafia nko a na ekoso ese de nyum no title tip nti good boy wa na me no etna se atwetwe enkomo subscribe to channel no Pauline Multimedia na click the bell notifications so anytime you drop any video bia no on sa ebenya ne straight website paulino.net ai obo paulino na the dot na the net aba e be be a website no we read articles bia ye no eku honum sanso na Instagram paulino_com TikTok paulino_com Facebook Paulino Entertainment News. Ko follow your baby a. Sanso na YA Media eso YouTube ya follow no Instagram YA_com. Ne follow at J Media eso YouTube ya and also uba AD JAY. Coming to me spell but metimi spell me ko school. But ya say at J Media na wa subscribe kama. News no baby a ye boko. Open news e Ghana follow that to the channel so other ones need to go and one